sil mergidar adra Aimeliik rokui. Kadangara blur oreor. Mugumo loder sia susurngal mura. Ay bedul ma bilung. Arubugol mar sil tel blur oreor. Aktireglo der sia susurnga. El mora rungulbay ma di rungulbay. Rubugol mar masil. Maroguil adra bulwagara Aimeliik. Mlaeng lak la bogorda talbuil. Selmne August 7 deadline. The file a nominating petition. El morarur tra general election. El almel November 2024. Ay gaigid el petitions. Adirgablel certify a election commission. El tialmlom regal Sunday. Mlamoturgok mon dimlegid el tang a file a petition ergid. Rau era deadline. El mormurt el mo delegate. El omte era bulwadra Aimeliik. Ram rail mail long truim on erul olvira galulau. Makmogiu tial teal. Emlemol melol turgok rangargid. Arsenkiol adra Aimeliik rogui. Aigalmo amregal kulsel tialong trui matal olvira galulau. Akmlor aigel kurbabal sabek. Elom te ergid el klagar rangaru ei. Redemlel omngul ma omshow. Emgatmok lang ral. El girela bulwadra Aimeliik. Mangrale lagi ngelet. El morablur belau. El rogi. Ra House of Delegates. Ra klol olvira galulau. Ak merenga saulo. Ra klau merang ma klaing seor gumiu. Olngitem madolmolm. Dolmolm magar tialurungules. El mlamu oltologius el di imon. Di imol nominating petition. El vlada file ringi. El girela rurtergid. El mora House of Delegates. Ram rail mail olvira galulau. Alolmol melungil busurgid. Mong motorgok leti alurungules. Logio am rail mail senkyo. Ra November. Akmo melmol melom tergid. Lo babel tigereng. Mangaru el commitment terngah. El moraro guil ngar elek. Ra ongerul term nga. Ra olvira galulau. Aklau dengay maklagay nga tialurior. Amlamol di mukrengia experience. Ra imol rungul term elom tergit. Agumralk mo. Tianga modolel aklungyolet. Maklisi elauredet. Adolomol. Akmogiu tial teal. Olngitra mlemol support masenkiorgis. Ar adra Aimeliik rokui. Ramrail mail general election. Lagmobes. Ndigid el tangam le file. Mangmomo ol tankles. El cell section rabalotra Aimeliik delegate. El number 1. Warren S. Umetaro. Ak mangle rigid rokui. Malagdo bes el mosenkyo. Ramrail mail ultragokul sils ra general election. El Tuesday, November 5, 2024. Maigel sa el matletelel. Ada senkyo logi wa absentee balot. Ada ngaray krel belau. Komsaura teal. Adios lo makngaltakatergid. Pelwadra Aimeliik. Mablur belau rogir. Dolomol melgaswes. Edgay nga sew. Ar adra Aimeliik rokui. Kop malmsulang.